Agsusubli kami abo. Ayan, nalpas si time check. So, sa quality style na mo na, no time check, agpatalastas gayam. Maruam tantulatan. Ket, ano tayo kung ano kita kapagayam tayo ta? Over our Facebook Live. Hello mga idol watching from Kuwait, from Rosa Maria Mangakat, Abar Grospe, and Lani Joy de la Cruz. Hello kuya mga idol, pabati naman kami dito sa Ramos Street, San Isidro. Uray na radyo mi tuloy lata makadingig lang ti makapaliw-liwa nga programa yun ko na. Request man dito tumang kuya and everything. Ano, tuyak? Well. Okay, so please like and share videos. And thank you so much. And Rebecca Cadawas, hello, watching here at Delano, California. Amo mo kaslat alag tutur nakatadong nga lugar ti mabangbanggit ta di kadi. Wanggarod. Nagato ti lugar nga maamumi, but iti process ti learning get agtultuli lata tangamin barbaro man abo nga lugar tayo men, so di mi man amon dagiti barbarang guys ti kawayanen. Iti memorize me during our last station katagidi barangays of Santiago, barangays of Ramon. Siyempre kabisado nga pero may Echage. And apay tagis stop. I don't know. Baka nakapa-internet na ta? Yung camera yata ang something is doing. Yan. Hello mga idol, pabati po kay Art, J. Patrick, John Riz, Marco, Itipura Tarlac. Sarding dito yung Facebook Live. Wanggaro, dapat kasi siya. Mga tatayang paspasama. Kasi naman nagtagbibuya di dyan ita, paulit-ulit na. Ayan. May date pa na. Okay nga rod. Ikanta man tikong dawayan da kitay dadu mga nag-request. Da ito yan apo tatay maulawag Mildred. Tatay dabay lang i-request. Kantay kapintasan ta naglabasit day tarupam kiday mo anaahitan sino katampi na ugedam buok mo anakulayan pintas nga aglaplapusanan tidakas nahan nga nilakay mo tiin ka isagsaganaan Ahanmet nga tay makibibiyang no iso ti pagragsakam uray pa'y amin ken kaket na yunam sang ulikod pa ekstensyonam angin kumay sarding mo kuman talakay mo alipliputam ta iso ti nang aklon kanyam idi bardang isit kapailang ay maulawak sawen maulawak sa Mildred Jakmeten mataros ang tiktig na imu analimet Mildred Kunak nutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg at dalagarot yan kandi kapayla amarmarnek Ay maulawak sawan maulawak sa Mildred Jakmeten mataros ang tigtig na imu analimet Mildred Kunak nutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg at dalagarot ken kandi kapayla amarmarnet Si kantay kabaknangan tila adat pagpalpala ilangam 24 oras ka nga online puro selfie kargana ta timeline kasano nga tamit tay pamilyam dimpay pulos ama pagserbian kasta lang aruden iti ubram balang kantis kanto pailang manang ko at dapay oras mo at hanangin day tabiyag mo maan-anuno nang isit kudil mo wano narasay takit kiday mo tinapatek may satlakay mo kay nangang kungat si bubuo papudawem day ta puso day tat pintas sana pudno papudawem day ta puso day tat pintas anapudno Najim bagak tatnaya na po na dito awan.
And good afternoon to Fernando Boy Martin. Ayan, gayam na dyan magtatay. And manang Marieta Romano Labo, apo bubuya iso naman dan. Hello, Ading June, and JM Balong, good morning from me. Good afternoon kata kayo dita ka Aruba. Wen, sabay-sabay ngamin di oras tayo. And kung ano pa ni Shaq ni May, sige man, basa man Balong. Shaq ni May Gonzales, pakigreet kami man dito ay Burgos. Ni nanay ko Juliet, ni tatay ko Renante, ni Uncle Edwin, kin ni Patrick, Nicole Renren, Sander, Chloe, pakikanta man sa dyan, nalabit tata. Salamat, God bless. And Brenda Aguinaldo Pasion, hello, watching from Paris. Guna na, and Larwin Paris. Pabot, yes. Pa-shoutout mga idol, Tita San Isidro Quirino Isabela. O kita man tabi kayo San Isidro. Buwan na. Kung ano, Santa Lucia, Luna. San Mateo, Santa Luna. Santa Catalina, okay. Kamaal. Apo, adun to pa'y apo ti madiskubre nga ili barangay iti Quirino Isabela. Watching from Hong Kong, kung ni Sol Barawidan. Kung ni Jetski Alegre, hello po. Ayan. Manong June, kamusta kayo? Agdingdingag kami dito ay San Diego. And of course, Manang Elmer, Manang Edna and Manong Elmer is also watching. Gbibuyada. Edmer Manuel Pastor, isotek gbibuyada. Ay, sabay. Ni Kuya Luke. Sige, tira man so mga bro. Watching from Banayoyo, Ilocos Sur. Pabati kami amin nandito mga bro, God bless you both guys from Grace Dolores. Agiyaman kami po. Okay, once again, dagiti Tagalawag, IFM. Thank you so much, Apo, for watching. Ket sa pila ko mata-i-hook inyo dito programa mi dito tapno nalawlawa iti kanal nga ingkang pagpasyara. Nakas ko na dito sonata, nalawa a kanal. Jak manilibak, lugar ana panak, agraragsakak, apapapanak, pagdigdigosak na palaus aragsak, nalawa a kanal, apagbat batukak, nuilumlum ko daytoy subsub ko, naapgad unagnat na banglo, at dami na nga na batukteng nga na, nalawa a kanal, naglawlaw tiledda, nalawa a kanal, labagdigdigusak, pagpawpawak, nang runano bigbigat, no itirabi ikat agmamayatak, nalawa a kanal, ti pagdiritsuak. Hi, happy Sunday and belated happy birthday to Phil Am and advance happy birthday to Mamang Mansing Olivar and welcome home Carla Olivar and family. Salamat from Attorney Adele Bulata of Oscaris Ramon Isabela. Watching from Igid Irrigation ni Ate Yasmin Liktawa. One. Amuyo ka di tipakasarakan, nalawa a kanal apagdidin namagan, daytoy ti sekreto kukwak lang abukbukod, at dapay jay lawag paset na itilaud, nalawa kanal apagdigdigusak, pagpawpawak nang runano bigbigat, no itirabi ikat agmamayatak, nalawa kanal ti pagdiritsuak, nalawa a kanal abagdigdigusak, pagpawpawak nang runano bigbigat, no itirabi ikat agmamayatak, nalawa a kanal ti pagdiritsuak, nalawa a kanal ti pagdiritsuak. And kuna ni Ading Ella, hello kuya, pa-shoutout Jai Igit, bye-bye ti barangay Miramar, magsingal Ilocos Sur. Kuya, pa-request man, tatay, isang, apo, kadaanan nga talaga mo ni Ading, takadaanan pa iti, sa uwan na. Uwan, Ket,
Talong nga minutos pa sakbay nga commercial ta balong isong bumasa ka langinan kada kita tumapay nga pangablao dita. One shout out man kini Nicole ken Dandan Gabatin Bayang. Request jay si Siwit. Okay, nalpas di si Siwit na tayo. When. Watching from Penang, Malaysia, Pakablao Godoy at Delizo family. Dito Alicia Manong John at ading JM from Meli Delizo. Okay guys, we have to sing this play. Ababa lang mo dito nga sonata. Sakbay ti commercial break. Ano gutek adan ayat ko ken ka. Ano gutek kasta akmet ken ka. Amo tamet daytoy ket biddo tagpada kan anak kasiglot naging ayata si Anugo. Ito man ang Evangeline. Anugo tek inayat ka ket naglabsingak. When biyag ko kastamet tigut-gutub ko. Nugasatat aging uray ingasitat mawaya-wayaan ay biyang tat aging uray ay ayaten ka kasta akmet ken ka kay kayat ka agpadat at marikrik na nugasatat aging uray ingasitat mawaya-wayaan ay biyang tat aging uray. Ay ayaten ka kasta akmet ken ka kay kayat ka agpadat at marikrik na nugasatat aging uray ingasitat mawaya-wayaan ay biyang tat aging uray.